Blogcast Vladimir Rodić, javljamo se uživo iz Puškara. From a camel. Sabine i ja, from a camel. Kao što vidite, ova lepotica ispred nas. So amazing, really. Ispred nas ima ljudi koje kamela vuče. Dobro, kamera nije baš najbolja, ne može se vidi. Evo ga koja zoomira, možete da nas vidite na kameri. Nije dozvoljeno da se ljubimo, inače poljubio bi od sreće sada. I tako. U Srbiji smo prvi put jahali konja, sada smo doživjeli da jašemo i kamilu. Ovaj dečko ispred nas vuče kamilu, to jest vodi je. Kad ustane kamila je jebeno. Evo, sad se štekali. So this guy with the turban on the left. Možete da vidite na desnoj strani kako ljudi pripremaju hranu. Ovdje se levo možete vidjeti hranu za konje i kamile. Super fine, great. Za početak ćemo proći kroz deo. Wow, ubrzala. Što mu Kamila? Ubrzala je Kamila. Ovdje možemo da vidimo podivljalog konja. Ej, mali. Smirili su ga. Proći ćemo, vide, malo je teško da se priča. Drmusa Kamila. U ovom delu festivala, ovo je u stvari sajam prodaje kamila, prvenstveno kamila, ali vidjet ćemo i puno konja. Nalazi se ukupno oko 60.000 različitih životinja. Uključujući ove dve životinje iz Austrije i Srbije. Not allowed. Ups, ne mogu. Ovdje nije dozvoljeno ljubljenje, držanje za ruke, a kada prolazite kroz gužvu, bez kamele naravno, peške, je veoma teško. Sada ćete vidjeti na desnoj strani gomilu šatora. Svaki od njih ima barem po 5-10 konja. They're not friendly because they paid for a ride and he's going with them now. Okay. I make together photo. Huh? I make photo yours. Oh, Later, when we are finished, I make him a video. Oh, video. Thank you very much. Hey, so many horses. Horsey. Horsey. Nisam. Ja nisam. I have to hold cam. Moram da držim kameru pod boljim uglom. Znam koliko će vama ovo biti nezgodno kad gledate. Koliko god Kamila išla sporo. Opa! Vidi ga, lepi konj. It's amazing, really. Za sada mogu da kažem da je ovo najjače iskustvo. Da, pored normalne hrane koju smo danas uspeli da nađemo u restoranu, ali o hrani će biti više. Ovdje možemo vidjeti Kamilu bez ikoga na njoj. Moram da priznam da je Kamila mnogo višlja od konja i čuo sam neke priče gde dogovoriš jednu cenu da se popneš na Kamilu, a posle moraš da platiš mnogo skuplje da bi si išao sa Kamile. I ruku na srce, ja se ovoga ne bi smeo skočiti. Kamila, znači u visini mojih nogu, u visini nogu je negdje oko 2 metra, bar moje visine, ja mislim. Evo, ovdje možete vidjeti. Don't fall, please. No. Možda vidite puno nasmijenih ljudi, znatiželjnih, interesantni smo im, zato što Sabine nosi šal koji je izuzetno tipičan, a boja koju je odabrala je možda i najreligioznija boja, naranđasta, i predstavlja sreću. Pored toga imamo ove crvene tačke da smo posjetili, koje smo dobili kada smo posjetili zamak. Evo vidimo jednu gospođu, nudi nešto. Namaste, namaste, pozdrav na indijskom. Evo vidimo papet, košta manje od 1 evra, ali treba to nositi. To levo. Levo možemo vidjeti gomilu žena u prelepim sarijima. Možete vidjeti prelepe boje. I tu se nalazi, prodaje hrana za konje i kamile. Vidite, imam utisak da smo veća atrakcija
Indijcima mi nego sam festival. Iz kog razloga? Izvinite što kružim sa kamerom. Puškar je sveto mesto za hindu religiju. U Puškaru se nalazi jezero koje je napravio sam bog Brahma. On je najuzvišeniji bog hindu religiji. Jako je malo mesta koji su vezani s njegovim imenom u celom svetu. Nije dozvoljeno. Ima različitih prikaza zbog čega je to tako, ali ću vam pokazati ovu malu kozicu koja viri iz kamiona prvo. I da nastavim, Puškar je religiozno mesto, jedno od najznačajnijih, ne najznačajnije, jedno od najznačajnijih za hinduističku religiju. I svaki hindu koji to sebi može da dozvoli, vozovi su jeftini, treba jednom u životu da posjeti Puškar. Tako da ovdje ima puno turista iz malih sela koji nikad nisu, puno Indijaca iz malih sela koje turistu nikad nisu vidjeli i njima smo mi velika atrakcija. Pustit ću vas još malo da uživate u prolazu kroz koji prolazimo. Hrana koju ovdje vidite je uglavnom za Indijce. Mi se ne usuđujemo da je jedemo ovako, jer naravno bojimo se sanitetskih uslova. Naša Kamila pokušava da skrene, ne moram ni da kažem koliko je nezgodno.